mizo driver tele khuazin silchara tanga anron chhuat te chu laila pura lo ti buayan ni Assam Sarkar le silchar SP ten himtakan kal thei tur thu an ti amangin voin tlaidar thum le minute somli panga khan silchara Mizoram motor le khualzin tangkhang te chu silchar Mizoram house chu asanin truck enga mozat oil le gas phurte baka private motor enga mozat chu Mizoram panin anron chuaka masekan hlauru ka ngein lailapur an vathlen chuan lailapur mi puiten lodangin an lo ti buaya an motor te ti chia in boina na sa tak an to kani henglir thei Mizoram pan tum te hi kirle turin an tia an nun na po der thong takin aw me kani he hi tuna tang mek truck driver pakhat status ani lailapur gate ta min lo vua motor te min ti chiat saka kan thian ten min lo mu fu hlawa an dora min thugruri a kan trongam lova min bedu te po kan bengam ri lo cheu o tin WhatsApp status adani video ma sa kan soi tongin lailapur area cheng te hi anril ru adam theilova Assam Sarkar malak dana anlunga oilowa ngor takin kongpui dan cha hi anla tumreng ani WhatsApp group trend kata kan share dan phei chuan an police thi tan Mizoram mipui telaka phuba lak andua Mizoram shek bet tur hian an thei top an chuadona Assam Sarkar thu po zoman tum lo ni an soi ani Mizoram du dana om hi an du lo burani tin an soi bok he thil thleng chungchanga Assam Sarkar che dan hi aten omin athin rim thlak tak zeta kan chief secretary point thu chu asiamin Twitter lama atam theyang perin drama being played out by Assam government at Lailapur with the lives of innocent helpless drivers. They did exactly the same thing last year. Tin lo tuit subra Assam lam game plan mai ni. Sarkar hi ati tir tu ani tia pu ve char tur. Proof na kan nei lo mai thei. Ma se circumstantial evidence sa oma. Assam Sarkar handiwork ani lo ti proof na tur po aom chuang lova. Tranrua lo hune ti na soyani. Twitter tu post tur hi description lama karon da